Russia amadi Ukraine gi war asina anauba juk amada anauba war gi juk amada even world war oirakani haibase hanadagi ajum haiduna laklabani adubu hojik lakli ba moment sing asina hanagi hairakpa sing adu chumbagi mongdu purakli maduti yamna tangna tabu uba phangi sini haigande sini oigande sini maduti nato gi top official sing na haibase maduti makoi gi top businessmen sing nato gi chawchor leaders sing asida nakoi gi business amati tawriba punamak supply chain ama se loina phajana phibam amata puraklo maduti war time matamda kari karam haina tawni haibaki mong da puraklo haibo order ase makoi masen da haina base panghai haina de sini masi yamna chawba war ama oirakpagi phibam uraga haira pani haibase mention tawre aduga masigi matang asida kanagomna question tawpi yai maduti nato na masi mai magi chahi pharak pada natra ama oirak pada business asi phajana checksin na tawbaki ama tawbaki wafam si mention tawbo oiram gani haituna adupu masigi wafam ase mention tawkite sini 10 years ki manung mention tawkhide sini madudi supply chain sing amadi nasana sagi business sing checksin lu haipo wafam ase hana mention tawde masigi matungda ani subo wafam amana neto ki amna chor ba neto di country mayam amani masidagi khwaidagi chawba amati super power mapangal kalba country kya laikri makhoi asi genuinely marung the war ki preparation tawba haukhre haibo form mention tawri masi karigino hai matamda makhoi punna Russia da makhoi punna natraga tongan oraga su Russia da preemptive strike amma tawbagi preparation ni masi makhoi ki top official sing haibo form ni masigi rapid chance anoba chance ama lakli se Ukraine na Russia the long range missile thajiluba amasung madugi retaliation daki Russia na ICBM missile thakiba deni pro da Ukraine ki masidigi development sing ase lakpani aduga NATO countries sing nasu khankre madudi hairiba missile sing ase makoi da Europe ya aduna makoi da Europe gi mang da Poland de Europe bi yai Poland su Russia gi against ngang ta lairapani amasung NATO country ni Germany Ukraine help tawdun ta lairapani Britain Ukraine help tawdun ta lairapani aduna hojik NATO singa se Russia da preemptive attack ama masi attack ama tawbaki planning ni Russia na makoi tawrak chingai da makoi na hana tawbaki planning ni haibase masi study IQ ama madese masi IS ki am chawna neinariba tu channel de makoi na sun neindra wafam ni masi tawre haituna ahumso wafam na hojik Russia amti Ukraine gi marak sina tapna development oirekse widely soundrakpa widely retaliation lowbagi planning torakpa sina Europe tadi preparation lawre maram di third world war oikhre di kamdau ni haiduna aduna even German se Poland ga thangna mafam ni makoya city German harise war kaya thengda kanglup ni first world war oikra makoi dekini second world war makoi dekini amasung war kaya thengda German kanglup ni 2007 pau the G7 kain laira mise G7 hana G8 oiramisini G8 means Russia su G7 G8 oiduna marks yarami aduga makoi si putna phamnaraga prithibi gi issue kaya da wangang rambani adubu hojik jai khaina hituna hojik Russia na side amta chat kare hojik Russia ga makoi ga tension kap na kare so wafam haibu hojik German da preparation kan lawri makoi gi da bomb shelter kya lai hairi manung da saduna adubu 2007 phawba sida makoi bomb shelter hojik saduna kai doni karamba war oira kadori no haina khanarami sini adubu hojik ki position da German da makoi gi bomb shelter kya handa gi saduna lairabase mase revive tawba hauri hai phawda hainare adu orabati Europe amati Russia gi marakta chatharak ise kaino yang som nakan Middle East di tawriba Middle East asidi kaishunate haukragadi ko Russia madi Ukraine ki maramna Europe amadi Russia ki marakta haukragadi Russia da su country ke ani chongsilakadori se hojik already jangsedana North Korea laikre China ni lakadori se masigi matung da Iran laklani madugi matung da asom da Europe ki di America ki leading makha ta laikre si yamkre makoi asina karikumbo war se sokna batarak te prithibi si kari oidori adupu masi ekoi chumnagi phagitina taba tikta sekna NATO ki chor leader sing alert oiro high crime masung makoi masen preparation lawro nasana sa ki business supply chain ama se loina se na horo war time ki preparation lawro high bi yor lise masi arai banate Russia da su makoi ki underground da mafam ke semgat pahupa masi sing ase tapna kari ora kadori bno ki bob de kisalak labadu ko mata mani hairi amram da Russia ki makoi foreign minister Sergei Lavrov ki matungin na Russia marung da long range missile thajilak pase madu ki
मिसाइल सिंग अतो कना किनो एनी कंट्री की ओइसनो यूक्रेन के लोइना मखोइदा दंती पीबा मथौ तानी अमसुंग मसी सोइदना तौगनी हाइरिबने मसी की वफम से रशिया की रशिया की चौब मिनिस्टर अमन हाइखिबनी मसी पुतिन इंडिकेशन पीरे मतुंग दा हाइबनी अदुना मसी की रिटेलिएशन से रशिया दगे होरकलबदी हाइरिबा किनरी पुरम असे वर्ल्ड वार 3 की दमकता WW3 की दमकता मसी ओइरोय हाइना कमाइन हाइगनी अमरमद सोर्स अमन असमद सोहाई मदुति मखोइगी वार कमांडो सिंह असे लोइना वार कमांडर लैख्री मखोइ मफम क्या द मसी लोइना कौसिलगा टॉक तौना क्रेसिनी अमसुंग नेटो कंट्रीज ता मखोइदे अटैक तौरखिबा सिंह असिदा रिटेलिएट तौबगी दमकता करी तौबा ताइ हाइबकी ब्लूप्रिंट सु मखोइ हाइपेट अम डिस्कशन तौदना लोइख्रेसिनी असिगी ऑर्डर असी फंगबदगी पुतिन की आर्मी सिंगना यूरोप के कदाई कदाई दा कनो तौगतबनो टारगेट हाइबसे मसी प्रिपरेशन तौदना लोक तौदना थमले हाइरि अमसुंग लाखदोरी 2024 की दिसंबर फाउबसे मसी यामना चौपो वाम ओइरबि याई मसी की पाव से यामना कन्ना लीनरे नेटो कंट्रीज की मेन कंट्री सिंग असी याम अलर्ट नि असोम द रशिया कंप्लीटली अलर्ट नि अमसुंग मखोइ की वार कमांडर सिंग असिदा असी तौगतबनी असुम तौगतबनी हाइबके ऑर्डर पुनमक पिथोक्तन लोइख्रे हाइरि अदुगा कदाई द करी तौगतम हाइबसे लोइना प्रिपरेशन लौतना लैरि हाइरि मसी की मथकता यूक्रेन ना लॉन्ग रेंज मिसाइल से ngarang chu taki thajilli haiduna thajin ba Ukraine lepte maramdi order phangkhra matung da khoi tam tam tawdori aduna war se ingbagi romdana te salise masi pokhai bagi mongdani aduga pokhai da basu ai December sig manuk da masi mayamna hainra bo famne